mi paligayan niya ating Diyos, mi paligayan niya kapamilatana. Ingkayang kamatayan at pamanyubling mebye, paligayan na kayo naman sana, ating mapamakalulo ng lugod, mantabe sang parati ke kayo. At kekan timurin. Kaluguran kong kapatad, kaditing kagat panapunan, mititipon tamo ban pagmasusya ning rito ning pamandakit king kordero, i Hesu Kristo, ami daw nanting sakripisyo, ban mikabos siya ing yatu. Kaditing pinandit bidawon tamong mitmong kapasalamatan king ipa, uling peralani ng anak na ban ligtas nakatamo. Para karing sablang pinandit apigtak silang tayeng ginu at lingad taya mitmong kababantamong adwan ing kapatawaran ning Dios. Ginui kang minutos ke kaming mamatawad king metong at metong bayo kami lumapit king ke kang altar, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo king krusi kang menyawad pakalulu para karing makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginui kang menabilin king kekang kapulungan king kayausan ning mapamakisut, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo banalay pa, mayupayang tutu at alananggang Dios, inyang kasuluno king taulingapunan din kayang alagad tinatagnay ti para kapilanman, ing meto nga makakabus sa kapigaganakan inggil king kayang kamatayan. Dinaune kaya kayong sarili na, bananting korderong malinis at matampang ayin ning ganap pakapurian keka. Pabanalan mo ring kekang talasuyo king pangasesera, kaniti mo ring banal a misteryo, banding sablang tao king mabilugayato, miyaslagan la king metong akasalpantayanan, at buklurano ning metong mong lugod. Itingan po adwan mi king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kekan timurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya keko o Ginoo. King panaunay ta, melingas nga siya pilubluba ni Jesus at ganang migtapat. Ing katutuan sa sabyan ko kay kayo, pagtaksila na ako ning metong kay kayo. Mi paglalawe la ring alagad at erabalo nung ninoy nga manwana. Makahilig yang malapit kang Jesus ing pakamala ng dili ka ring alagad na. Sininyalaneng Simon Pedro at ngana, ikutang manomo kaya nung nino ing amanwana. Inyalinapit niya kang Jesus at kitang na, Kino, nino'y nga manwan mo? Pekibat ng Jesus, isosoking tinape, at hindinan ko kaniti, yapin ita. At inya nga sosonan ing tinape, inabot ne kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inya nga tanggap na ng Judas, ing tinape linubyakeyay Satanas. Nga ng Jesus, daptan mo nang agad, ing sukat mong daptan. Dapat talang makibalo nung metong man karing kasulo na, nung bakit sinabi na iti. Uling Judas, ing talaingat karing salapira, at ing minisip king pasalwaning Jesus karing kailangan da para king fiesta, o parina na lang limus ding pakakalulo. Inyang panganan ng Judas ing tinape, agad ning meko, bengi na kanita. Nga ng Jesus kalako ng Judas, ngayon mi paligayan ning anak ning tao, at king kapamilata na mi paligayan niyang Diyos. Dugig kapamilata na mi paligayan niyang Diyos, ing Diyos naman paligayan ning agad, ing anak ning tao. Anako,
ditak ng panahon nga kaya beyo ko. Panintunan niyo ko dapat sasabihan ko kaya kayo ngeni, itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta, king puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, ginuno ka munta, may kibat kay Jesus. Ka makatuki ngeni ka na ako ketang puntalan ko, o nang kay bat, makatuki ka. Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Gino, o ba't ako makatuki kaya ka ngeni? Idami ako yung biya ko, para kaya ka. May kibat kay Jesus. Idami mo yung biya mo kanako. Ing katutuan sasabihan ko kaya ka, alingad mo na kung makatatlo, bayo ya patulaw, ing tatsyo. Kapatading mayap ng balita ning kikatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Baya pagat panapon po kay kongan. At dakalpong salamat ka rin familyang Celso king pamananggap kay kami, pero migit king sabla king pamananggap king Cordero. Kaluguran kong kapatad, awsan tayo ning kikatamong malating liturhiyang iniya pining dakit Cordero. Dakitan dering alagad, dakita ne puning kura paroko, at yang pagmasusyan ka rin king pisamban. Kay bat na ning bisa? Kasi itang peka Cordero aki katamong amanwan alangaliwa no ning Ginong Jesus. Ing maamong tupa, ing tupang alang bakas kasalanan, ing tupang at muking kalinis, kaamo, dapat yung miyayin anting sakripisyo. Ewari po, nung balikan tayong lumang tipan, Abraham, tinesto, naning tinesken Kapampangan, si Bukane, ning Ginu, ewari, idawon ming kekang anak kanako. At kay bat, anya nga patunayan na nanin Diyos, king tapat kay Abraham, na agyunang idawon ing kayang anak king Diyos. Sinabi na may babalaus nan panasakitan ditakman ing kekang anak. At kay bat, sabi na ning Diyos, may pagkalub kong iyahin mo. At ing meto nga tupa ka rin, may salalak, sagu, ne? At kay bat, yung meging ayin. Ing Diyos, yung mamye, king ayin. Yung magbalub, karing kekatamong iyayin. Pero, king katataulian, ing karanasan ng Abraham, yung maging karanasan na mismo ng Diyos. Na kailangan ng ipagkalub, ibye, ing bugtong ng anak. Isa, kemi balawsnan. Emi balawsnan. At inyang substitute ne po, itang meliling tupa, yung meging ayin sakripisyo. Dapoting Diyos, ing anak na, alang substitute. Ing mismong pakamala ng anak, yung meging tupang sakripisyo. Ing alang bakas, tungis, dinat, kalinis-dinisan a kordero, yung miyayin, ban maglinis karing kekatamong pamikasala, king kekatang dewakan, king kekatang karinatan, karing miyaya liwang dungis atin niya ing tao. Ban patiking kamatayan yangat ne, king pamanyubling bebye. Kaluguran kong kapatad, this is the greatest love of God for us. Pakamalan nyo nga anak yung, ale? Pero paray daon me, pagkanita Matea, para karengaliwa, ay ba? Ay ba nga mo? Pero yung Diyos, uli ning maragul ng lugod kay katmo, pibatana, itang sakit, ampong sakit na, nitang kayang pamidaon ning kayang anak, anting maamong kordero, apaslanganda, aparayanda, baning dayana, yang manos king kasalanan ning tao. O ini po yung kikatamong kapigaganakan, darakitan taning kordero, dapoting Diyos pagkalubne ing balang kordero kay katamo, maglinis kay katamo, karing miyayaliwang kasalanan, kapamilatanan ning kabubugtungan ng anak,
ning kayang maragula sakripisyo, ing kayang kamatayan, pat nga subling mebye. Amen. Kanitingal doon, no atagpuan tayo yung tunay kordero yung Ginoong Jesucristo, manalangin tamo ban maging tapat tamo kaya, nung makananong maging tapat yung Ginoo kaya katamo, nga tangan pong manalangin, Ginoo salamat king kekang sakripisyo ban mikabyeya ing tao. Ginoo, salamat king kekang sakripisyo, ban mikabyeya ing tao. Dakal kaya kami Ginoo, kalupa ng Judas. Pagpalit da ka naman king di takakwaltang pilak o material apibandyan. Saupan mo kaming akit at pakamalan ing tunay lugod ning kaya katamong pamiugnayan. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo salamat king kekang sakripisyo ban mikabyeya ing tao. Dakal kaya kami Ginoo, kalupa daring aliwa mong disipulo. Milaain tin dyan ring kaya kang sasabihan, uling panemi lang pipilinan, isara ring balugbog daring kaya kaming puso at pilubluban. Saupan mo kaming mibuklat kareting mitmong kayapan. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo salamat king kekang sakripisyo ban mikabyeya ing tao. Dakal kaya kami Ginoo, neng milalako na ing kekeng kapanayan, pupulayi kami naman at tatakas kapamilataning pa magpakamateking sarili. Ibuklat mo ring sarili mi, bantanggapan mi nga lang sawang dawon ning lugod mo para kaya kami, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo salamat king kekang sakripisyo ban mikabyeya ing tao. Dakal kaya kami Ginoo, kaya panay maging tapat kaya ka, mabiyasa kami sanang tupad at maging tapat ka ring pangakuming gingkas kaya ka, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo salamat king kekang sakripisyo ban mikabyeya ing tao. O Diyos, at tapat kay kami, salamat king sakripisyo mo para kay kami. Nung kami ging tunay kordero, ala kami namang biye. Kaming tao, mabiyasa kay sana, kalupa mo, manatiling tapat lulugod, ay alang panenayang kapalit. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Hagkatan ko po ngayon ring familyang Celso, kaya ningarap, para king pamamendisyon. Manalangin tamo, ing Ginoo manatili kayo, At kaya kan timurin, mayupaya talananggang Diyos, malambis mingid pa, kapilan man katutok ng magkaloob ka rin kaya kaming pamangailan. Ipagpamo ing kaya kang bendisyon, ing regalo ning kaya kang grasya, ban pabanalan iting kaya kang malukang tuknangan, at bendisyonan ning balang miyembro dareting familia Celso, ban keta maging tapat laki karingke kang kautusan, maging malugudla king balang metong, makasadyang magsakripisyo kalupa ning gewa mo, at maging tandano ning kekang pangaypa ketiking yato. Kalupa dari Jesus, Maria at Jose, hanggang naking dasnanda, ring anak mo ing kekang kayarian karin banwa. Itinganaduan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing bendisyon king larawan ning kordero. Ing Ginoo yang kekatamong talasaw. Ame nga waking banwat labwad, Manalangin tamo. Ginoo maraguling lugod mo kay kaming tao. Emo ing lelangan mo kami, king tildo mong panwanan tiburan, may painganak mo, pakamalan, i Jesus. Ban king lasan at kamatayan king krus, akwaming aligtas, ing tao, king gapos ning kasalanan at kamatayan. Karingamanong inapsena, dirinan ming sala, ing metong, ing taong maglakbe keti king yato. Matula mi sanang bendisyonan at pabanalan, iting rebulto ning tunay kordero, ing larawan ning sakrifisyo ning pakamalan mong anak, parati na sanang paganakake kaming lugod ng ekukupas, para ke kaming kapatad na. Maging karapat dapat ke sana king lugod ng alangkayanti, mabiyasa ke sanang maging tapat ng talatuki,
Angga king miras kami king kekang kayarian, anong nu kami panayan. Iti nga duan mi kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginoo manatili kaya kayo, At kaya antimurin. idukuyo puring buntok yu para king masusing bendisyon. Ing Dios, impang mapamakalulu, aminye halimbawa kaya kayo tungkol king lugod, king kapamilataning pamaylasan ng anak ng bugtong, ipagkalub na sanang mitmong kalamalub, ing kayang bendisyon, king kekong kasuyuan, king Dios, at king kaparang tao. Amen. Nganing sa salpantayanan niyo yung aligtasan niyo, ingalanganggang kamatayan king kapamilataning kamatayan ning ginutang Yesu Kristo, kamtan niyo sa keya ing kalam ning bie alananga. Amen. Hagpang king pamakitulad niyo keya king alimbawang binyena dikil king kapakumbaban, miyagom kayo naman sana king ligaya ning keyang pangasubling niye. Amen. At bendisyon na kayo ning Diyos sa mayupayang tutukan bering kaya kong familia, kilagyuning ipam, poring anak, poring Espiritu Santo. Amen. Kambe daring memalen ning Jerusalem ipasyag tayo Jesus bilang kekatamong gidu, ing tunay kordero ning Diyos, at tukyan tayo at yatad kabang daralit tamo ing kayang kapurian.
mayap agat panapon po karing sabla. Kaniting banalamisa, yabe talaking panalangin tamo, ing kapasalamatan na ning balayan ning mayap apastol, at ing kapasalamatan dadi Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Mamerto and Sinya Dizon, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Mr. and Mrs. Remio Soto, Marian Castro, Elmer Ibanez, Gloria Matic, Canberra rin karelang pamilya, para king special intention dadi Encarnacion Bernardo and family, Mr. and Mrs. Jessie Salak and family at Maria Manalo. Para king safe travel dadi Maribel Canlas, Abner Canlas at John Paul Canlas. Para king quick recovery ng Marian Santa Cruz. Para king death anniversary ng Roelio Sikat, makanyan mo naman po in kaladwada di Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Leonor Noli Sr., Edwin, Richard, Lydia, Ronald, Asuncion, Rafael, Darwin, Ofelia, Gorgonia, Maria, Juanita, Segundina, Javier, Marcelina, at Virgilio. Mitipon anting meto nga pamilya, makyabeta mo po kindalit apamuklat.
kaluguran kasuluna king dula. King lagyo ng ipam, poring anak, kamporing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, sa ting sala, ning banal na Espiritu, manatili kekayungan. At keka antimurin. Pakamalan kong kapatid, makatipon tamo kaniting kabengyan, ban pagmasusyan, ing banal na Eucharistia, nung nukarin tinatagne ning ginu, ing kayang banal adahon, yapin ing ibiyening sarili na, kay katamuan ting tinape at alak, bilang kayang katawan at daya, at penabilina na katamo, daptan tamo, nung nano ing depatana, ing peka bababanay sarili na, ba nakatamong itas, ba nakatamong ikabos iba't king kasalanan at kamatayan. Batangan pong maging karapat dapat, si